MeghalayaPost.news Kumgawai gathong ban kiu shaprang ha kapuli puthi baru ban paikmat shakitu ki samla ki bapau ha Jingpule ka Assam Royal Global University RGU hinen kasngi kala pelong ya ka program ban sam ya ka scholarship ka ba manla upanai shaki samla puli ki ba pas bha kumchimta ban ai burom meki bakila poi shakata ka thop jangka semester topper scholarship jong snam 8000 arpsau 8000 arpsan Kumbashi spa Ngut ki samla puli ki layo ban pediang ya kene ka scholarship ka ba manla upanai na ki semester bat ki department ba prepare balapan mang ya ka scholarship ka balapoi lai hajar tingka malau benai ya kane gijing sam ya ka scholarship la shimanta do Lieutenant Colonel Rajkumar Banajit Singh Commanding Officer of Company 1 Assam Battalion NCC Kumkongsan bala sakhilang ru da gijingan donlang Professor Dr. Alak Kumar Baragohin Chairperson Academics RGU Professor Dr. DN Singh Registrar Academics RGU bat kentup ki Professor bagi samla puli ketika Skulbah Royal Global University MeghalayaPost.news